assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe nene gotoɓe haray mi salminima salminagol islam. ɗum ko gongonan ɗon ɗo de haray on yaafoto leytude nden seeɗa haray ko sengo lannode ñallal ngal wonɗen haray yimɓe no artude laawi ɗi no mari embouteillage haray karama ko meɗen seeni noke eɗen toro yaafuye tongude nden seeɗa haray waɓtu men on ñaamike buy hannde haray yer ko allahu arsikiɓe ɗo ɗe peññinalngol e wo haray ko ɗum ɗo marɗen ɗo ɗe ka radio on ka phase lawol kisal ɗo ɗe haray ɗo weltana ɗon jarna kadi haray ɗon tora kadi partagegol fi yo heddiɓe ɓe wawa hendade alhaaliji ɗin haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. karam koye haray tafaddal maskura jasakumullah khair. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ayyuha al-mustami'una assalamu aleykum wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. tedduɗo mawɗo to seniɗo hande ɗo yettede yen toro yo juuɗe enelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo meɗen saabu yurmede juuɗe sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan allah tawra kan dina jokkude allahumma amin. haray ko saɗi moɗon ko tooli e nde tolande men ɗo fi jabagol yoga e lande haray lande seeɗa no ari ɗo e etoɗen no jaabore nden no seeɗa ko waɗi waktu on juuta hande kadi futuro on ko ɓatti ɗum. landal arnal ngal ɗo yaqulu sa'ila aw taqulu sa'ila taqdimu zakati liman yahtaju ilayha qabla waqtiha. ngal landal ɗo ko neɗɗo ittowo zakka kono hewtali taw ka o wowi ittugol ɗon no lutti taw o yiya noon hato jinɗo e wallede tawa ko o faalama wallirde koye zakkaji ɗin no sella ka o itta e zakkaji ɗin o anniyo ɗum ɗo ko zakka makko onni o wallitomo si hewtoyi ka o haani ittugol zakka ɗon o fuɗɗora ɗinde o ittuno ɗon tawa no sellira noon ko ɗum ɓeynata taqdimu azakati an waqtiha ardingol zakka on ga e waktu mum on mana ittugol zakka on hara waktu mum on hewtali no dagi dali muɗum العباس ابن عبد المطلب طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاته قبل وقتها فأجاز له أو فرخص له صلى الله عليه وسلم. عباس بابا نلادو وتورنو نلادو يو نيو نمو o itta zakka makko on o jonna hato jimɓe ɗon ado fewndo ittegol. nela sallah sallam newnanimo itan haray ɗo si tawi hani joni luttama wano lewru ma lebbiri ɗo a ittugo zakka hay lebbi tati si a yi hato jinɗo iɗa wawi ittugol jonnamo winda on montanmo jonnuɗamo ɗon si hewtoy ko hanɗa ittugol ɗon a calculi on tumati fuɗɗora on montan ɗon ɗum noon ko konti zakka on wabillahi tawfiq. sualu thani taqarrubu ila llahi bisadaqati li sualihi bima yuridu hal hada yajuzu. ɓeɗo ko landi joni si neɗɗo no faala toragol allah hunde mo mapori hunde imma ko jiidi ma ko jawdi ma ko cellal ma ko laamu ma ko moƴƴereji ɗi mo faala toragol allah ma e mo faala molade allah yo allah dandumo bone aybe ɓe yo allah dandumo bone ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo no sella ka waɗa sadaka o ɓattora ɗum allah noon o toro allah ko faala ko allah subahana wa taala ko wi wa ida salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ida da'an falyastajibu li walyuminu bi la'allahum yarshudun. allah wi inalaɗo mum on si tawi ɓe landike ma fi an jiyaɓe amen so ɓe landike ma fi an yeetoɓe min komi ɓattiɗo komi jaabotoɗo nodduɗo lan si ɓe noddi lan si ɓe torike lan komi okkowo toriɗo lan kono noon kamɓe kadi yoɓe nooto lan komi noddi ɓe kon e muɗum. nootagol en ko allah noddi en e mum kon ko waɗugol dewe ɗe o yamiri en ɗen jan haray ɓattorgol allah dewal yamirangal tawa bidi a tawaka e maggal few noon toro allah ko faala kon ɗum ɗo koye sunnaji toragol ngol jeeya ko watta kadi saabu ha allah jaɓa du'a o woni ko sadaka on tigi waɗi woni on tigi ƴurdar ɗiɗi woni o hooru woni o janngo alqur'an none e dewe yamiraɗo e waɗa ɗen so on tigi waɗi ɗen o anni ke ɗum ɗo komi waɗiri ɗum ɗo
allah ko fi toragol ma ya okkora hunde kaari hara hino dagi no moƴƴi wa billahi tawfiq. sualu thalith hukmu alwudui fi lhammami bada alirtisali ma al uryi. ɓeɗo ko landi ko si tawi goɗɗo naati joni ka hurgo o lootike tawa naafi longal o looto tun mo tununoma emo lakka o looto ado o ɓornade coñci makko ɗin o salligo yarli haray on salligi makko ɗon no selli. wo bi manan ahar ene no sella ka goɗɗo o salligo hara mo ɓorti ha laaɓi hara mo darori ni sella ka o salligo ɗon hi no sella no dagi jeeyaka e charte ji sellugol salligi on no tawa on tigi no ɓorni on tigi wongol ka nder hurgo ton o watta bafal ngal ɗon noon koɓe masabati ɓornagol coñci ɓay ko haɗa ko yonti on tigi hollugol awra mum o yimɓe ɗon noon hay goto rena awra makko on harano dagui ka on tigi salligo haysi mo ɓorti ha laaɓi wa billahi tawfiq. no dagui kuuru juulirde ƴettata ñawore nder juulirde sinama juulirde nden ko haɗa kon wonande fiiliɗo ma wonduɗo e janaba e konngol wi'uɓe ɓen fiiliɗo natta e wonɗo e janaba natta ka juulirde ɓurde ka baafal ngal udditama ko sottete kon uddite si wawi naatede nder ton ko ɓorɗo heeɓi nder ton wiyete juulirde ko ɓayi la sala sallamaki ida dahala ahadukumul masjida si goɗɗo mo naati ka nder juulirde naati naatugol ngol ɗo naatugol ka pour ko naatugol ka nder juulirde haray no sellana oɗo sonnajo wonduɗo e ƴiƴam fiilayeru ka o naata ka nder kuuru juulirde so tawi ko janguete ɗum mo wawi arde o jooɗo o heeɗo masi ko bayana watte mo wawi heɗagol bal no sella worin ka on tigui taƴita ka juuɗe siko naatugol ɗo yaltiroya to no dagui ko naatugol jooɗo toon ko ɗum woni ko yeddodira wa billahi tawfiq. sualul khamis bintu ahadat libas al islami fa harabaha ahluha وتركوها ثم تنقبت ورفضوا تزويجها إلا لرجل من أهلها وهم لا يحبونها لحجابها فهل يحق لها أن تذهب إلى القضاء أو إلى الجهة الحكومية الرسمية ليزوجوها. أدوكو جيو وبرني تونش الإسلام وفقر توتيغا غونغول ɓaawo tiggike yimɓe makko ɓen haɓimo e ɗum moƴƴi ɓe wi ɗum ɗo gasata a tawra ɗum yumma ma e pati ma e yaaye ma e nema to soko e nema mawɗo e ɓe en ɓe en ɓe haɓimo e ɗum ɓe añimo ɓe soñjimo moƴƴi ha fayda ɓe sasinimo yawoy noon ha o waɗoy ko ɓuri ɗum o buumi kadi eyo tawi sabbati zeyta ala nar yani tawi o hibbi essence on ka yiite huɓɓi noon ɓe haaɓimo ɓe waɗimo embargo noone goo mawɓe makko ɓe gasa ɓe okkitiroɓe ɓe inni ɓe okkitirtamo hannde kadi sina suka jeeyaɗo e maɓɓe on ɗon noon aslan o faalaka mo ɓay ɓe fof ɓe faalaka debbo buumiɗo fes kono wo ko forcé joni fi yo mettumo ma fi yo ittoy koyeɓe okkumo gorko mo faalaka e hijabu faalaka sonnajo buumiɗo fi yo ittinoymo ko buumi ko yani ko ɗum woni mafhum ɗum woni mana haala ka arɗo ƴamugol mo wo ɓe ala jaɓude goreɓe makko e miññiraɓe makko rewɓe luttuɓe fof ɓen ɗon ɓe okkitiri arɗo ƴamugol wo si ɓe tawi himo no nano ndi no yaadi e makko ɓe okkitiramo kono kanko hiɓe ɓe kaggimo ɗon haɓirdemo ɗon ɓay kanko o ƴettiɗi coñci ɗon joni no sellanamo ka o yaaha laamu ngun okkitiramo ko ɗum woni landal makko ngal no sella ka o yaaha laamu ngun okkitiramo nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ida stajara al awliya'u fa sultanu waliyu man la waliya lah si tawi waliyaɓe sonnajo ɓe pooɗodiri fi okkitirgol mo diri oɗa wi ko oɗa mi okkata o yawi o wayna on ko oɗo
ko laamu ngun haani naatude e muɗum ɓe ƴetta jewon ɓe okkitira ka tawata ko ɗon ɓuri moƴƴude mo ala kadi waliyu few on ɗon kadi ko laamu ngun haani okkitirde mo waliyu mum waɗi adlu allah wi wala taaduluhunna wurta on laagu sonnaɓɓen ta on lagguɓe ta on salo okkitirgol ɓe oɗo kadi nde wonno waliyu on o waɗi adlu o kaggi jiwo on o salike mo okkitirde haqqe makko on iwi o bonni haqqe makko ɓay o faala lorrugol jiwo on addararu yusalu lorra ko yo itte nanumaki la dara wala dirara wota lorru wota lorre ɓano ɓe faala lorrugol mo no sellaka o yaha laamu ngun okkitiramo ka justice ɓe okkitiramo ma ka préfecture ma ka commune ma almihim jiha hukumiya no wawimo okkitirde ɓeeɗo mawɓe no woodi koye sifa maɓɓe boyi hannde e meɗen e wowloɓe ta haala ka mi wowlata ɗo wonɓe e dartade inna sonnaɓe naaɓe buumo few balɗum no addi guereji nokkeli yimɓe no waɗa embargo halda wonde ɓeeɗo si ɓe waɗi haaju tamo yaha wota ɓe ar haajuji musidal ngal few fi honɗum fi sonnaɓe maɓɓe no buumi ma bandiraɓe maɓɓe no buumi ma yum maɓɓe no buumi ma hiɓe janngini woɓɓe goo ɓen ɓe buumi la ilaha illallah ɓeeɗo ɓe tawya allah honto ɓe pullo fuuta wattane fondo moƴƴi ko suninigoy musidal men ngal ko ɓuri ɗuurude kon say ɓe waɗi goɗɗo embargo o anndu koko moƴƴi o joggi anndu o ƴetti laawol ngol allah yiɗi yarlingol ko ɓuri ɗuurde kon mi naali fof no fanɗi ka nanata jiwo heɓiroyini fattu ɓe waɗamo embargo ma ɓe waɗa mawɓe makko ɓen embargo ɓenna joni min ala haaju ma na haaju amen ɓay ɓiɗɗo ma on heeɓi fattu ma sagata ma on heeɓi noyi jiwo ma sagata ma on no yarde beere ma sagata ma on fiimay drogue ma sagata ma on fiimay cigarette ma sagata ma on wujjay goɗɗo waɗi embargo fi ɓiɗɗo makko no wadde ɗum ma fi kanko mi wadde ɗum o waya allah wiyeteɓe ko almamiɓe ma kohoɓe tawa ɓiɓɓe muɗum ko bandi 100% ɓe jogui jiwɓe ɓen no ɓorti no yara ni bal woɓɓe no dogidi e sagataɓe no murtidi no heɓiroya toon fattu kono ɗum wiyatake joni koyeɓe itte ka almamiyagal ma yoɓe itte ka bolonda ka musidal ma yoɓe waɗe embargo ma yoɓe hayyoɓe nodde ɓe felel ɗum ala ko si in a o naati madrasa o naati wahabiyankoyagal o tama e juuɗe o juula e o buumike awa ɓe yaltina noon hare koɓe mari feere kon fof aalaji koɓe mari feere kon fof gertagol koɓe mari feere kon fof ɓe fotta yoɓe haɓuma ya subhanallah yaroɓe beere ɓen haɓaka rewɓe jiwɓe wonɓe heɓirde ni fattu bal woɓɓe no murtide e sagataɓe no yaadi e muɗum no wonde mum bimɓe kikiɗe ɓe watti ɓe ɓeygu toon ɓen ala kay haɓede ɓen ala kay yennede ɓen ala kay waɗede hay fus tawa ko jiwo wiwɗo min mi faalaka hay gorko yiyam mi ɓanndu mum gorko janan hakken ko mi nefini waɗugol ko boni ɓay si yitere yaali ɓernde ƴawanta hay ɗum mi faalaka tawa ko oɗo wiyete a ittay goy allah wiya yo waɗu yimɓe ɓe daro inna yo ittu ɓenna menen min weltanakima fanniya waɗi ɗum min weltanakima jiiɗiraɓe taw ɓe jangga hay alif taƴƴo ka diina ɓe anda hay huuɗe yummiraɓe ɓe anda hay bihi basiran yeetoma minen on jiwa amen min do min weltanaki ɓay o buumike ko ndu naadimo e buumagol subhanallah ɗum ɗo ɓeɗo ɓe andu ɗo ɓe tokki guere hakkude maɓɓe e allah ɓay sonnaji on buumagol kaka deftere allah woni wona hay sunna ka sunna tun de kaka alqur'ana woni ɓe daro ka suratul nuri e ka suratul ahzabi si allah yamiri goɗɗum yo waɗe awa si heɓali feere waɗugol kono wota haɗu si a waɗali a haɗali haray no jaasi kono si a waɗali a haɗi kadi a wina yo waɗe an on haray
aray an e Allah on a tokki guere hakkude ma e Allah ɗon ɗo ara no hulɓini hay torki Allah yo Allah hollu ɓe wonde ɗum ɗo koko Allah yamiri ko nelaɗo yamiri ko ɗum nela suɓanno sonnaɓe mum ɓe mo ñembini ko sonnajo nelaɗo wanno modi on ko fota ko weltanede tambiteje no ɓuuri ñembinɗo ko rewɓe heeferɓe ɓortiɓe ha laaɓi ko ɓen woni e ɓornade torki Allah yo Allah hawri en e sawaba si tawi oɗo sonnajo si tawi kono sifori ni ko ni way ɓen makko e jaɓali gorol makko ngol hay goto jaɓali si tawi heeɓike e gorol makko ngol hay siko woɗɗitiɓe bappa ma bappande ma mam soro ma kotiraɓe makko e nder gorol ngol dow kon tigui woɗɗiti wo si heeɓike wattiliɗo okkitirgol mo si onno okkitirimo haara no gasa si tawi gorol ngol fop ɓe salike ɓe huuli mawɗo on ɓe okkitiralimo si o yeehi ka laamu ka justice o wullitiki o inni min mawɓe am ɓe jaɓalan okkitirde min ɗo suka mo mi faala miɗo faala yo oɗo resa miɗo faala yo ƴettan okkan oɗo ɓe ƴetti ɓe okkimo ɓe windi kaydi mariage haray dewgal ngal o daggi ɓella wo ala e muɗum wabillahi tawfiq asualu sadis hukmu salati billibati aw bithiyabi allati bata fiha ɓeɗo koɓe landi ko juuludugol e coñci ɗi on tigui waalori ɗi wo o nani wonde mo waalori coñci weeti na ɗin ɗon o juulita ko yo ɓorto ɗin ɗon o ɓorno goɗɗi goo no daggi juuludugol e ɗin ɗon si tawi ɗi soɓali si on tigui ɓuɓɓinali e majji o hoyɗitaki e majji haray ko laaɓude yo yimmo o ɓor ɗin ɗon o ɓornoɗi o juula si tawi noon soɓe heeɓiɗi ɗon ko yo sansuɗi ma o loota ka soɓe wi ɗon o juulira hay si tawi na o sansuɗi si tawi o looti soɓe on ka wi ɗon haɗan sella ka o juulira ɗi wabillahi tawfiq soalu saabi al adkaru l masnuna wal mubtada bayanuha ngal landal jeɗɗaɓal ɗo o woɓɓe heɗike ñanden ɓe yewta fi jantoreji Allah wonɗi sunna ɗi ɗin kono tawi réseau on kaɓe woni ɗo nandi feppodira moƴƴi ɓe famali ɗi moƴƴi jantagol inde Allah ɗum ko e dewal ɓurgal mawnude ngal jeeya Allah wi wala dicrullahi acbar wallahi ko jantagol inde Allah ɓuuri mawnude nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en ko no holli en ka makuji maɓɓe e ka kuuɗe maɓɓe ko honno inde Allah jantorte honno inde Allah jantorte no woodi adkaru saba wal masa jantoreji Allah bimbi e kiikiiɗe jantore inde Allah bimbi e kiikiiɗe bimbi o kiikiiɗe o no woodi no nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jantorayno adkar dubru salawat jantagol inde Allah battane julɗele ɗen baqiyatu salihati e adkar ji jokkuɗi ɗon ni adkaru nawm la sa sallam so tawi mo ɗanade kadi no woodi no jantorano inde Allah si o fini si o fokkiti yaltugol ka suudu si o naate ka makiti si yani ko naatugol ka hurgo yaltugol ka hurgo adkar ji ɗin no ɓuuɗi yon noon ka raɓɓiɗi ɗon karama koɓɓen no waɗi defte jantiɗin ɗon ko si tawi ko waɗa ɗum limore ko laabi jelu watte e fewdo on si tawi no heɓɓana zaman ko fewdo honde karama kojo goto ari suuti ɗon raɓɓinɗin ni ɓayɗeya to no janɗi kanko o suɓi o daari enen amɓe ɓen ko nanodiri e men kon o waɗi deftere o wiinde hisnul muslimi hisnul muslim nde ɗo jantore inde Allah ɗen jantagol inde Allah e juulugol nata sallllahu alih wa sallam ɗi adkar ji wiyaɗi wirduji sunna ɗin ɗi fof imo ñoggi ɗi ɗon hiɗi nder ɗon yoɓe yiltito e nden deftere hisnul muslim o yettoma e jantagol inde Allah bimbi ko honɗum e honɗum watte ko be ko laabi jelu kikiɗe kadi ko be ko laabi jelu
battane julde ko laabi jelu si a ɗanade ko honno geddata no nelaɗo waɗi noon kadi hara o addante o adda dalil amma farlal ngol hoore muɗum adaduji laabi wulure e temeɗɗe ɗiɗi e capantati e hasa bakari nelaɗo waɗali yamirali happali on adada ɗon ɗum ko bidia ko ɗum bidiaji ɗi no naati ha heewi ka jantagol inde Allah e ka du'a ara yon tigui jokku batteji ko laaɗo wanno ko ko ɗum woni lekki feggagol wa billahi tawfiq alfarqu bayna al adani wal iqamati fi sifa oɗo ko landi ko honɗum sendi noddinan ɗum e darnan ɗum ka sifa sifa muɗum no serti taw ka hito al adan yurassal wal iqamatu tuhaddar noddinan ɗum koyo pooɗe koyo daase darnan ɗum koyo yawne mana noddinan ɗum Allahu akbar daasa amma darnan ɗum Allahu akbar ɗon ko sertigo ɗimmum ɗum al adan yusanna wal iqama tufrad illa takbir wal iqama noddinan ɗum fof ko ɗiɗi watte ɗiɗi no woodi ko watte nayyi ko watte to gootum wo ko kalimatu tawhidi o ko ka ilaha illallah ko noon tun watte to gootum ka noddinano ko lutti kon fof ko sikko ɗiɗi ma nayyi no ari mbadiji buywa mbadiji tati ma nayyi noddinano ari konnguɗi 15 ɗum no ɓuri lollude ɗum ko tarbi'u takbiri wa tasniyatul baqi illa kalimatu tawhid kabbirani ɗin arani ɗin ko habbirago aranogo Allahu akbar waɗa ɗum laabi nayyi ko lutti kon fof waɗa ɗiɗi ha konngol sakkitingo kalimatu tawhid la ilaha illallah ɗum noon ko no ara attarji ko wiyete tarji kon kono noddinade fuuta ndum noon sa ini Allahu akbar a towni sontuɗanina ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah towno yanina ashhadu an la ilaha illallah ila akhiri ɗum ɗo ko ni woni noddinan ɗum darnan ɗum nabi sallah sallam o wino wa afridi iqamata illa l iqama e wi darnanu ɗum ko ya waɗu gotum si wona ɗati iqamati salat ɗum ɗon ko laawi ɗiɗi fi kala malikan koɓɓen kamɓe wi ko nde wotere kono ko selli kon ko laawi ɗiɗi amma habbiral ngon kadi arano ngon ɗum kadi ko laawi ɗiɗi allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sala hayya ala fala kadi iqamati sala ɗon ko ɗiɗi kadi iqamati sala kadi iqamati sala allahu akbar la ilaha illallah oɗon ɗo woni ko sendi hakkude noddinani ɗum e darnano ɗum saabu noddinani ɗum ko andingol yimɓe ɓen waɓutu julde nden naati darnan ɗum ko andingol yimɓe ɓen julde nden fuɗɗama ɗi fof ka lasli ɗi fof ko andingol ko humputugol wiyde adan huwa al ilam ko humputugol yimɓe ko andingol yimɓe ɗa ko andingol waɓutu o naati ɗa ko andingol julde nden fuɗɗama amma ñawore mum ko farilla kana farilla no ɗuuɗi no haalaji boyi no nder toon ko ɓuri sellude kon ko wonde noddinan ɗum ko sunna tentuɗo wonande habbiɓe jama sunna mo tenta wonande neɗɗo wonɗo kañum tum feere ko darnan ɗum ɓuri tentude kadi edi noddinan ɗum ɓay ko ɗum ɓuri ɓattade juuɗe men sualu attase unasum fi sénégal ta'awwadu ida mata minhum qaribum kharija sénégal ijtama'u lahu yawma sabti aw al ahadi lidu'ai lahu hal hada jaizu o ko yimɓe wonɓe sénégal iɓe wowti kamɓe si goɗɗo siɗɗo maɓɓe maayi hara ko yaasi o maayi arana nder sénégal toon ɓe mooɓodiray ɓe suɓo imma aso e ma e ala ɓe mooɓodira ɓe waɗa du'a ɓe du'anomo te ɗum ɗon no dagi no dagaki ko ɓide anon ani suɓugol ñalande mooɓodira fi du'anagol mayɗo ɗum noon ko bida joni noon siko fi hiwrodiral fatunde
hiwrodiral ngal si ɓe tawi ko nde ñalande ɗo ko nde ɗo ɓe hettotoɓe fof hiwreteɓe e hiwrotoɓe ko ɗo ɓuuri wonande ɓe facile ɗo ɓuuri ɓe newanade ko ɗon ɓe ɓuuri fanɗude golle ella ala kono na wigol ko ñalande nden bizat wigol ko nde ñalande ɗo hinde jogui ɓuural siko e nde ɗo waɗɗe no ɓuuri siko e ndeɗa waɗɗen son tigui suɓɓi ñalande suɓɓirgol wonde ko nde ɗo ñalande ɓuuri ɗum gara waɗi bide ko waɗi ñalaɗen fof kono fota so wona ko Allah ɓurni juma kon ñande juma fi dewe wattede nde ñande ɗen ɗo noon kam moɓodiral fi hiwrodire ɗo bidi aji buyno waɗere ɗo moɓodire waɗe ñameteji waɗe pote pote fawe yimɓe mayra ɗon fereji ɗuɗuɗi si tawi ko argol wallitoɓe ella ala moɓodiren jondire juuɗe adden wallitoɗen fatora ɓenno gasa o fatiɓe mo acci ɓikkoye ma mo acci ɓeygu ma mo acci e ma almim fami makko no hatojine wallitede e moɓodiri fi wallitagol ɓe ray ella ala donc a taawunu alal birri wa taqwa sual ashir أناس اعتادوا من أراد منهم سفرا يخرج إلى مكان معين في مفترق الطرق يدعو ليكون سفره سعيدا فما الحكم وكو يمبي غو كادي ka miside maɓɓe ma kamɓe wonɓe gon sen goɗon hiɓe wowtini honɗum si goɗɗo maɓɓe falama yaade safari ɗaɓɓere no wodi ɗon nokku go ka o yahata o toroyo ɗon Allah o yaha ɗon waɗa du'a no gasa ko e ɗate kele no gasa ko e hoore seere no gasa ko e takko lekki almuhim ɓe wowti ɗon fokkutoɗo woɓ ko ɓe hewta ɗon taw o yaha ɗon o toroyo ɓe a yahi a toroyke kono mi yahi ko joni mi iwti toon awa yahu joni awa joni a newnanan ko honɗum wiɗen e ɗum ɗo ko bidde ka o yahi o toroyi ɗon ko honɗum wasi o yahi ha ɗon ko honɗum woni ɗon ko tawata alaka o woni ka suudu makko ɗon yani Allah jaɓantamo so toriki ka suudu ko ɓe tuma o yahi e nden nokkure ɗon wiyen ko waliyaɓe yahuno ɗon juuli ɗon tori wiyen ko waliyaɓe surra ɗon wiyen haysi ko ɗum Allah jaɓire fi on ti yahi du'oyke ka waliyajo du'ino ma ka waliyajo surra Allah naafi ɗum Allah waɗirta ko Allah jaɓirta du'a ma on ko si a timmini condition ji ɗi haray ƴettugol nokkure waɗa nde ɗo ko nde teddunde ko nde hormortede ɗo koko wuggante are ɗaɓɓe du'agol ɗo ma immo ara rewa ɗo sina nokkeli tati no harmi laɗumaki la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida masjidi hada wa masjidi lkaaba wa masjidi bayt lmaqdis aw kama qala sallllahu alih wa sallam laɗumaki goɗɗo immata ko yaha digi e nokkure rewoygol ɗon Allah haysi ko e juulirde sina hara ko nokkel tati on ti wuggani hani wuggantake yaha e rewgol Allah e nokkure sina nokkeli tati ka juulirde la sallah sallam madina ma ka juulirde makka ma ka juulirde baytul maqdis ani aslu on leydi ndi fof no fota koko Allah wi ɗo no ɓuri ɗo o ko ɗon kono enen en wawata ɓurdindinde sina ɗum fof ko leydi Allah no fotater kono Allah suɓi ke noon e leyɗele goo madina to munawwara ka juulirde la sallah sallam mo juuli ɗon Allah jaɓi no ɓuri waktuji wunude juulaɗe nokku goo sina ara ko makka ma baytul maqdis ka juulirde makka suudu kaaba mo juuli ɗo waktu goto no ɓuri waktuji guluji temedere juulaɗe nokku goo si tawi Allah jaɓi ɗum sina ara ko madina ma baytul maqdis mo juuli ɗon Allah jaɓi no ɓuri waktuji temeɗɗe joyi juulaɗe nokku goo si wonara ko makka ma madina munawwara ko lutti ko juuliɗe fof no fota idan immagol yaha ɗon wiya ko ɗon toroto Allah ɗum ɗon ko bida bal no wawi aroya e zamanuji aroji ɗin ɓe waɗa ɗum ɗon wona rewirde wona shirku laaɓuɗo tawa sikke joni ko woni ɗon kon ko ɗum jaɓata du'a on wuri hayna Allah subhanahu wa taala ɗum ara yoɓe acci ɗum ɗon few eko harmi noon وبالله التوفيق. سؤال الثاني الحادي عشر وهو قبل الأخير رجل أصيب بقرحة فقالوا له لا يصوم ثم صام بعض الأيام فتعب ثم ترك فما حكم هذا الشهر oɗo ko gorko jogiiɗo gastrite mo jogii gastrite ɓe yimo taw hooru o yahoy o hooroy balɗe goo o wakkili tun balɗe goo o hoori kono o tampi ha o taƴi o hooraali o ndun ɗo lewru feƴƴi joni hara ko wonon ñaawore nde
الله سبحانه وتعالى نوي إن كدفتر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فائدة من أيام أخرى مسوما يتوي أمورهم أنون جلب بين تويه منون نونا رنديادة تاء كوركا ماكو ستيجو ستيا غانغال يادا تاء كوركا يو تاني o mantoɗen balɗe ɗe o hoorani ɗon si suuma e feƴƴi o hewtoyi ka o yahata to ma o arti o hewti ka makko ma nawnare nden o dikkinde o yoɓa ɗen balɗe ɗon koni wonto so on tigi nawni o wawata hoorde wota o force allah o wi en wala taqtul anfusakum inna allaha kana bikum rahima to on warto wala tugol biyade ko ila tahluka wotama ƴetta junngo muɗum ukka ka halkoto kaw tampata idan yo on tigi taƴi haa tuma o ndikki o o yoɓira seeɗa seeɗa idan hara e oɗo koyo yo yoɓir o yahi haa o ndikkoy yo yoɓu siko nawnade nde taginaka ndikkugol few innama nde nawno ɗo ndikkata fes o ñammin e ñallal kala e kilo wa billahi tawfiq السؤال الأخير امرأة قبل زواجها كانت مقيمة على الصلوات وأفعال الخير وبعد زواجها تساهلت في العبادة تبعا لزوجها فما حكم من فعل ذلك أودوكو سناجو جيو أدو جومبيد هاري موكلي مو ñiiɓe julde mo tabite julde few mowakkili e golleji moƴƴi ɗin kadi kono o jomba tawi tigi o moodi makko ko no wawa yette sojo tawi mo ɗaatini ha feƴƴiti kan kadi jiwo on o jokki moodi makko fayda almaratu ala dini zawjiha sonnajo ko dina fayda moodi mum no moodi makko wayo sina allah faabimo ko noon o wata kan kadi o ɗaatini tawi juulugol ngol ko probléme ko ɗum nde ñawore ɗo ko ɗum ɗo wiyete intikas ko junnitagol yani ko ƴawgol ha towa cippo oɗo sonnajo nanon o foti wadde yo andu kanko e moodi makko mo ɓe ko feere hasbete mo ɓe ko feere yoɓete mo ɓe golle mum feere mo ɓe kañum landitorte golle mum ɗon fi moodi makko no ɗaatini fi julde nden kanko yo wakkilo foti o ɓeydo ko tindinta wonde allah no yiɗi goɗɗo wonde ko o malaɗo koyo taw hara hande makko on ka diina no moƴƴi ɓuuri hanki makko on janngo makko on kadi ɓuura hande makko on kono so tawi woni ko ɓawre ɓare one yaarude haray ko ɗum woni alkawru bada al hawri awil hawru bada al kawri yo allah dandu en ɗum haray ko ɗo woni darade jasakumullahu hayran onon musidɓe julɓe wonɓe daarde wonɓe heɗade on jarama on jarnama on weltanama on du'anama e wonɓe yeeso men ɗo technicien men kadi jarama weltanama du'anama en fof yo allah hawtu en ko aljanna ɓurɗo towde yo allah moƴƴingal haaliji men ɗe yo allah tagi satten ɗen fof yo allah ɓeɗen newede e yaajede ɓurtu e teddungal o yaako bakkatuji men enen mawɓe men ɓen wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin amin